LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal. Ashhadu an la بغير حساب وأثاب الشاكرين على النعم بإدامتها وأشهد أن لا إله إلا الله من غير شك ولا ارتياب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصابرين فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله وما أؤتي أحدا عطاء غير وأوسع من الصبر. الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فلا إيمان لمن لا صبر له والصبر من مقام الأنبياء والمرسلين وهلة الأصفياء والمرسلين. قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن ودي يمبئ ولا لإن كله o suɓi en e nder yimɓe ɓen kadi o waɗi en julɓe o waɗali en heferɓe. yetamo kanko subhanahu wa ta'ala o tawata no jeeya e moƴƴereji makko o darndata ko sina o yoɓay o neminta neɗɗo o jarna sina o duminanaymo nema makko on. seedo ala reweteɗo e goonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala seedande nde bakkodira e sikke alda e sikkitare. seedo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko. oɗo nulaɗo mo tawi o wuri e hoore ndiɗo leydi a Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitimo o nani o yi'i o waɗama buy o eɓɓanama buy kono haɗali diina Allah kan subhanahu wa ta'ala ma dama wona diina goɗɗo ko diina Allah ka lutti wodede ka lutta e wodede kadi ha dal ngal daro. Allah subhanahu wa ta'ala
o wi no yuriduna li yutfi'u nura Allah wallahu mutimmu nurihi walaw kariha al kafirun. kefero mara haaju hay fus siwanayo la ilaha illa Allah accu wata Allah tur rewe ñande ɗum woni wo haray fof ko nene goto fannin ɗum wonali hara yimɓe ɓe wonaɓe gotum e ɓe wonta gotum ha dalngal dawa. en toro Allah e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal ha dalngal ngal daro. ɓaawa ɗum ko anan yo gomɗinɓe nde tawno ko gomɗinɗo on ko o yamirte jaɓa ko o haɗete acca ko ɗum waɗi Allah ko ɓeeɗo noddi yamiri ko ɓe o noddi o haɗi. to Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu en e ɓen ɗon ɓe tawata ɓen ko gomɗinɓe yamirteɓe jaɓa gomɗinɓe ɓe tawata ɓe haɗete ɓe acca. ɓe yamodira hulgol Allah subhanahu wa ta'ala jaɓugol wona julɗo e alhaaliji ɗin fuu na yo neɗɗo wi'u kanko ko o julɗo si tawi tege makko no heewi si tege on fof gitege tun hara jiilan kam wallini ɗum to ko o julɗo si ɓanndu makko ndun no selli so o ñawi o wallina diina makko kan to ko o julɗo simo welti si suno yani hara na o julɗo siga oɗo wona julɗo. haray Allah subhanahu wa ta'ala en andi ndeɗo simore suratul asr ɓe jeeya e simoje ɓurɗe raɓɓiɗuɗe ɗen ka qur'an ɓurɗe moftude ɗen kadi. simore nde imamu Shafii rahimahullah o uggini e muɗum o ɓanti o wi law ma anzala Allahu ala khalqihi illa hadhihi sura la kafatuhum. si Allah tippinanano tagore mun nden simore hay fus si wona ndeɗo no wono yonde. ndeɗo simore sen daari Allah subhanahu wa ta'ala na ko ɗuuɗi o yewti kono koko yonata. wal asri innal insana la fi ghusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala o wondi wonde kala ko wi'ete bani adama ko jindata ka hoore leydi ɗo lanɗo maɓɓe laamaɗo maɓɓe marɗo maɓɓe mo ala jannguɗe mo jannga kala ko wiyete ko bani adama fof muɗum ko fokkite ɗum e perdi si wona gomɗinɗo Allah golli ko moƴƴi noddi e ɗum muñi e hoore ɗum. idan daaro hoore ma ko honto e groupe aji ɗi jeeɗa ko Allah ittiti kon si ko ittitaɓe jeeɗa amali si tawi wona e ittitaɓe jeeɗa ettataweɗa e maɓɓe ɗo e lawade. subhanahu wa ta'ala o timminiri ɗiɗo ko wiyete kon attawasi bis sabr yamondirgol ko wiyete ko muñal sabu neɗɗo si o mara muñal o wawata wadde hay fus. si neɗɗo mara muñal o wawata wonde e ɗan ɗo gurdan ha o yiwa ɗo tawana perdi o jogui. idan haray hiɗe yamodira konko Allah subhanahu wa ta'ala wi e julɓe ɓe yamodir. Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on e ñeeñal makko ngal o sendu dewe ɗen o waɗi ɗe noneji sertuɗi e alhaaliji sertuɗi e nokkeli sertuɗi. no woodi dewe a wawata ɗe rewirde Allah si wona si tawi a heɓi ko wiyete ko nema yaajuɗo yettita derwere Allah on nema ɗon. ɗum ko si Allah sellinima ma o alɗinima ma o andinima ma o waɗanima kala moƴƴere nde waɗanma fewndo ɗon ala ko rewira Allah sina jarnugol ma ƴetta nema o waɗa ka o hani ɗon. si tawi kadi o ari darndagol ma o ñawnima ma o wasinima ma o lo'inima ma o waɗima kala ko o wamma e darndagol ngol
ɗo kadi hunde ala ko rewira Allah on alhaali ɗon si wona woyte ko muññagol sa waɗali ɗum ko perdi wontanayma idan haray e moƴƴere makko nden kanko subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema si on darndike jiyaɗo makko on ka hoore leydi ɗo kala none ko on darndori on tigi immodire ko wiyete kon jarrabuye si neɗɗo muññike Allah no marani mo joddi ndi marana hay goto honɗum immingol mo ka kaburu makko darna mo darngal ƴetta mo naada aljanna hara o heɓali hasboore en andi noon ko ɓuri sattude kon fuu ka darngal ko wiyete kon hasboore darnede landeɗa piiji nayi gootum gootum addaɗi ene gila ñande jibinaɗa ha mayɗa ɗan gurdam maɗa wuuruɗa ko honɗum ɗan landi adda détail ɗum ɗo fof ko honɗum mi wuruno e muɗum ene gandal ko marnoɗa kon ko honɗum gollirnoɗa ngal ɗo kadi adda ɗe doole suka yaagal ko okkanoɗa koye honɗum ɗum lannuno ha ñande goo tawi a wawata immade daro jawdi ko joginoɗa kon ko honto ndi iwi ko honto ndi yeehi ɗen andi si tawi ɗiɗo nayi goɗɗo landoyama ɗi tawi ko yo addu ha laaɓa pos fanɗa e daɗoyɗo idan joni noon no woodi ko dandata goɗɗo ukkagol e o probléme ɗo honɗum muññagol ɗi probléme ji woni ko aduna ɗo muññagol ɗiɗo haɗoyte darnede lande ɗiɗo piiji subhanahu wa ta'ala wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab yimɓe muññiɓen ka aduna ko ɓe jonnitete joddi maɓɓe ndi yawmal qiyama koko alda hasboore haray ala Allah subhanahu wa ta'ala wono nelaɗo makir noon sallllahu alayhi wa sallam ko okkata neɗɗo ko aduna ɗo ko ɓuri moƴƴude ko wiyete ko muñal kala ko neɗɗo okka kon ko aduna ɗo so okka ka muñal wawatamo yonde ko okkete yonamo wo ko wiyete ko muñal muñal karamo koɓɓe wi no sendi pecce tati muññagol ɗofto Allah waɗa ko wi kon weli yimɓe ɓe mettiɓe par ce que nafi maɓɓe wonɗa wadde muññagol acca ko Allah haɗi kon accira kadi fi Allah weli yimɓe ɓe mettiɓe par ce que na kamɓe haɗuma muññagol koddoriyeji ɗi Allah hoddiri e hoore maɗa ɗin muñal ngal ko hoore ɗo tati no jindude ko so a muññike wawa juulude ko so a muññike wawa horude ko so a muññike janga alquran ko so a muññike waɗa dewe ɗin fuu ala dewal wattengal tawana wela wonkiki ko si a muññike tu wawa wadde dewal ngal seytaneji yimɓe e seytaneji jinna no jeeya e ko faljini yimɓe ɓuy sikkugol seytane ko jinnaji ɗin tum bal seytane yimɓe no bonni ɓuri seytane jinna sabu seytane jinna on ko sowon singol so heeɓi feere no naatira amma seytane bani adama on o ay binay o sabotay o jalay o aaminay tuma goo kadi so heeɓi feere ɓuri ɗum o waɗe idan muññagol ma e hoore dinahum maɗa kum waɗa ko Allah wima kon anda ko Allah wima ya waɗu ɗum ɗum ko muñal so a muññaki a wawata wadde ɗum si tawi noon kadi a muññaki golluɗa dina maɗa kan a muññoto golla goɗɗo ngo ko wona dina ma kan anda ɗum kadi goɗɗo wawata wonde ka hoore leyɗo o wawata muññade wa sayyidina ali radiallahu anhu o wi innahu man lam yanfa'u lhaqqu darrahu lbatil wa man lam yastaqim bihi lhuda sara bihi dalal ande do awa so tawi gonga nafaali goɗɗo fenande lor raymo sa tampanali gonga a muññaki wonduɗa e gonga on a tampanoye fenande muññoɗa wonda e fenande idan si tawi peewal ngal wawali huɓɓindade ma wona ka peewal majjere nde wawa ƴeftema yaada e muɗum ɗiɗi ɗi ronkatama man lam yastaqim bihi lhuda sara bihi dalal si peewal ngal wawali huɓɓindade ma wona ka nder peewal nder toon tabita to ñiiɓa toon majjere nde kañum wawa ƴeftema yaadon kono a wata wonde nokku ngoti ay mon ala idan
muññagol ma acca ɗi piiji ɗi Allah haɗi hayso ɗa mari intérêt nder ton yawuɗo anda intérêt on ko yawuɗo kono lora kan no ɓaawa idan muñño acca ko Allah haɗuma kon sa muññaaki a wawata tentini si yehi ha wonkiki wowi ɗum accitugol ɗum ɗon no wawi wa entugol muynowo ko ya eto ha wonkiki wawaki wawake ko wana noon kañum kadi muññagol ɗi koddoyeji Allah ɗi o woni e hoddirde e hoore tagore makko nde no woodi jofoɓe sikkayɓe ko woni wadde kon fuu ala wonɗo e wadde sikkayɓe ko woni kon fuu ko aduna ɗo ko yimɓe ɓen jogii mo niɓɓinta weetina fuɗinta nange mutinange addata lewru addata nange oɗo ko wawi wiide miɗo faala hunde kaari kono ko ɗum ɗo wonta ko so tawi Allah no muuri nan wawata wonde iden haray ko wiyete muñal kon ɗum no waadi e ɓandu no waadi e diina neɗɗo on hakkunde muñal ngal e imanu ma on no waadi wa hoore ma nden e ɓandu maɗa ndu no tawiri noon ɓandu ma ndu gasta e ɓaawo hoore diina ma kan gasta e ɓaawo muñal ko julɗo o muññata ko a wawata wonde julɗo ko fenande joni waɗa ko haɗa ma acca ko yamira joni Allah muya hunde e hoore ma inna an anda ko waɗɗa Allah ñande wolɗa ngol wo no tawi Allah na reweteɗo udditugol hunduko muɗum inna anda kañum ko waɗi Allah si Allah no waɗande ɗum ɗipi wadde ɗum ɗipiji ɗo ma miijo ɗum ka ɓernde mum fiɓa ɗum ka ɓernde mum ko keferago laaɓo ngo pos hunde a waɗana Allah so waɗama ko waɗanma kon hunde kadi a watta Allah so waɗama ko waɗema kon o mo wodini o landaki o moƴƴi e ma moƴƴereji ɗin fof o landaki idan on darndotoma kadi on daara ko hombo wonma sabu bani adama no satti hunduko ko Allah tagi kon fuu ko ɓuri sattude weñje ko ɓuri sattude hunduko bani adama kala nangaɗo haɓɓa naɓa yiite tum tawi hujja hay hunde yaltale hoore makko o innayi o tooña idan fi noon ta ɗum wonu fiyuta yimɓe ɓen heɓo hujja e hoore Allah yawmal qiyama o adda e o darndoto yimɓe ɓen ha o feññina hombo gomɗini hombo woni fenade ma kana Allahu liyadara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alghabisa min at-tayyib Allah accata gomɗinɓe ɓen e ko wonɗon kon ni ha o sendidira jandi ndin e tuundi jandi ndin ma o ka jandi ndin ka yiyete ndi tappe ko woni tuundi kon heddo ka yiyete jandi ndi yalta ɗan jandi sumata idan haray ko wiyete muñal kon ko annabaɓen ko ɗum ɗo wonno cuɗari maɓɓe ndin ko ɗum ɓe labinorno ko ɗum ɓe mantorno ko ɗum ɓe heɓiri darja mo ɓe heɓi on ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala ɓay o jantike jiyaɓe makko ɓen o jantike sifaji jiyaɓe makko ɓen ha o gayni hono o ombiri ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru ɓeɗo ɓe yoɓoyte cuuɗi ka aljanna sabu ko ɓe muññino kon o wowlali dewe ɗe feƴƴi ɗen ɓawa fof hay gotale majje ɓe gandi le nder sifaji ɗin sifaji ɗon ɗin fof ko watteɗi e acceteɗi o janti gila ko wiɗo wa ibadu rahman alladina yamsuna ala al ardi hawna o addi sifaji maɓɓe ɗin ha o gayni o ombiri honɗum o wi ulaika yujzawna al ghurfata bima sabaru ɓeɗo ɓe yoɓate cuuɗi ka aljanna sabu ko ɓe muññino kon jaka ko muñal ngal waɗi ha ɓe acci accaɗi ɗin ko muñal ngal waɗi kadi ha ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon fof e moƴƴere nan ɓe watama wadde ibadallah وقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في ذلك قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون يا بالله تن تسكيك القرآن en taway tele nokkeli cappan e jeena e nder alquran Allah subhanahu wa ta'ala no yoddi fi muñal kalimatu sabr tawan adina alquran tele nokkel cappan e jeena tuma go hada ko muñal ngal o yamirta tuma go ko mantugol muññi ɓen wano noon kadi arire mako jonelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
maakoji maɓɓe heewɗi moƴƴere e nafoore ko wonani julɗo kon e muñagol. Allah subhanahu wa ta'ala tumande o humpituno en wondema neɗɗo julɗon ka hoore leydi ɗo o daaraymo ka jawdi o darnotomo, ka ɓiɓɓe o darnotomo, ka siɓɓe o darndomo ɗon kadi. ɗum ɗo fof ko daarugol ko hombo wonimo. o wi nelaɗo wa basiri sabirin, weltinir ko mi wi mi waɗa e ɗo muñi ɓen. alladina ida asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. ɓen ɓe tawi si musiba heeɓiɓe kamɓe ɓe wi ay minen ko Allah jeeyi men ko Allah men horata. ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. ɓeɗo no wodani ɓe yurmede Allah e julɗe makko ɗen. ɓeɗo woni yimɓe fewɓe Allah waɗen e maɓɓe. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki heɓata neɗɗo gomɗinɗo, neɗɗo julɗo lorra wo lorra, woni lorra kanko ka konngol, woni lorra kanko ka kuuɗe, woni lorra kanko ka fewjore. hunde heɓata neɗɗo gomɗinɗo si wona Allah subhanahu wa ta'ala montira e sabu ɗum ɗon bakkatuji makko ɗin. idan haray neɗɗo julɗo yo andu ko Allah subhanahu wa ta'ala darnotomo kon, ko darnotomo ko fi moƴƴingol mo, wona fi lorrugol mo. kono noon kadi o accitirtani tun neɗɗo on. so yi sahabaɓe nelaɗo ɓe sallllahu alayhi wa sallam ɓe wiyama am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. on tañƴini on naatay aljanna ko heɓi julɓe attiɓe on ɓen ko heɓali on. julɗo yennete hara o wi'a o waɗa, julɗo hulɓinte hara o wi'a o waɗa, o tooñi hara o wi'a o waɗa. ɗum ko sunna Allah e hoore leydi ndinno. kono noon kanko o tooñirta fi ɗum, o fenirta fi ɗum, o janforta fi ɗum, madama kanko ko julɗo. kono noon kadi o hulata ko wona Allah fina hon ɗum o hulta sona Allah subhanahu wa ta'ala, sabu mo andi pellet ko o ɓooyi wuurude ko o maayo. kala ko o perdi o acci ka annaɗo sona dina makko hara o perdali. so tawi on ti acci dina mum kan hara ndika so mayali. idan haray neɗɗo julɗo on o jaɓay o hoolo si o heɓi jarrabuye ka jawdi makko ma, ka ɓandu makko ma, ka ɓikkoye makko ma, ka jawdi makko. ɗum ɗo fof haray ko yo muñño. si tawi kaka diina makko ko yo jogiɗo diina makko kan hoore soɓe, yo muñño o jogito diina makko kan ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitamo e hoore muɗum. si wona ɗum haray o perde. Allah subhanahu wa ta'ala o jantanike en ka suratu al imran wondema o darnoto la tubilawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira. wi hon ɗum wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. on darndete o wi kanko Allah o ndawa tagoy, kono mo andi ko kanko watta. o majjintum o wi on darndete ka jawle moɗon e ka wonkiji moɗon. yilto kadi naniron ɓeeɗo okkanoɓe defte attiɓe on eɓe yimɓe sirkoɓe on nanireɓe lorraji. ɓe woolay diina moɗon kam piiji ɗin fuu. so yi hande adna on ka woni ɗon, siko keefero bonni ko julɗo mari inde bonne nde. siko nandintiniɗo e julɗo bonni ko julɗo mari inde bonne nde. nde ñawore ɗon ko nde ñaawete wo ko hoore julɓe ɓen pet. ka heefera ɓen si keefero bonni ko kanko bonni, ko kanko landorte. ko ɗum ɗo kadi hani ka julɓe ɓen. si julɗo wujji ko kanko duwa nangede o lande ko fi on wujjana, par ce que islam nana yamira wujjugol. wujjugol na diina. kala ko julɗo bonni kon bonnuɗo on hana landede fi hon ɗum bonnanɗa hunde kaye. ɗum ɗon ñawore nden e sariyaji ɗin fof, luwaji ɗin fof ɗon ñawore nden ton. idan hana yennugol goɗɗo fi ko o bonna ko toñeno. kono no woodi julɓe jofoɓe ɓe tawata kañum kadi ko ɗum golli mum. julɗo neɗɗo nandintinto e julɗo waɗa bone fi bonnugol inde islam, ƴetta julɗo ɗin mo ma wattamo nder ton. ɓe pellet neɗɗo ko anda islam wo himo andi islam no hani mi wargol hoore toñe ka.
neɗɗo ko anda islam wo himo andi islam no har mi ƴettugol jawdi hoto goɗɗo hoto toña isan islamu wujjata islamu warata islamu toñata islamu jeenata islamu ñamata beere si goɗɗo waɗi ɗum e inde islamu o toña islamu na islamu ne wadde na islamu yamijimo ɗum an julɗo on kadi ɗa hani immade haɓa on ɗon a hana jingude ɗum par ce que ko islamu ne bonde inde muɗum islamu yamira ɗum ta goɗɗo wujju ma wara hoore e hoore tooñe weltora ɗum a julɗo par ce que aɗa weltori bone no way so jeeni a weltori idan won mawɗi fo julɗo on yiɗa ko moƴƴi kon e moƴƴino ɓen aña bonnere nden e bonno ɓen kala wonɗo idan haray Allah subhanahu wa ta'ala e yurmede makko nden kanko ko o nunɗuɗo o tooñata ko ɗum waɗi so yamiri kadi nunɗal o haɗi toon haray neɗɗo julɗo on ko hananimo kon ko piiji ɗati ida un'ima shakara wa ida btuliya sabara wa ida aznaba istaghfara wa taba ɗiɗo alhaaliji tati so tawi neɗɗo on jogi tigi ɗi hata ko mali won neɗɗo mo tawata on si Allah moƴƴike e ma kala ko moƴƴori e maɗa jarnamo kanko subhanahu wa ta'ala won neɗɗo si tawi woni dardarde ari Allah darndike ma o nawninima ma o wasinima ma o lo'inima ma o addi kulol no jeeya e ko hawni nde goɗɗo wallinta qur'ana ɗa hunde waɗa ma nana hunde tawan wa'amma wasde meeɗa wolede qur'ana qur'ana wino lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsi min al-amwali wal anfusi was samarat sa e gono ara julɓe jaribore kulol hula hara anda ko honɗum hulɗa no waɗa ma hula hara aɗa andi ko honɗum hulɗa kono si ar julɗon ko honɗum andudo kala ko ɓooyuɗa wonde ka hawre leydi ɗo siko hande siko janngo siko faɗɗi janngo ko Allah windam ma kon ka kaydi ma a hawra e musiba ka hawre leydi ɗo subhanahu wa ta'ala wino ma asaba min musibatin illa bi idnillah musiba heɓata mo o heɓi on sinande Allah dungini yo musiba on heɓo on tigi si Allah muyanima a nawnay o windi nawnare nden o windi nawnugol ma ngol o windi nde nawnata nden a nawnata sina so windi nawnare nde wara ɗum maana illa bi isnihi nawnare nden suusata immade kayre tum fiilere o yoni nde ara nde yana e ma si tawi Allah innani o nde yo nde suusta wadde ɗum idan ma asaba min musibatin illa bi isnillah ko tuma autorise o dungini sinte meme ma sina nde suusta kayre tigi hore mayde ko nde jeeyande itti sikke goɗɗum ngo idan neɗɗo julɗo on yo o hoolo Allah o hoolora Allah kadi si a hoolike Allah a hoolorali mo nafatama hay fus si a hoolori Allah a hoolaki Allah nafata hay fus ko ma hooloɗamo na o lundotoɗo ahdi o wiyata o waɗa e ronka wadde abada ma hooloɗamo o moƴƴata ko e ma a wonali julɗo wona julɗo bono e ma on tuma hay so tawi noon ko waɗi ko welalima par ce que naya kontu moƴƴere nde koko welma kon buyno konti moƴƴere koko weli ɗum kon na ko welma kon fof woni moƴƴere rubba khayrin min shar heewi bone moƴƴere arana nde neɗɗo ara ko nder bone nde soomi idan ɓe wi alhilatu fima la hilata fihi as-sabr alhilatu fima la hilata fihi as-sabr ƴoƴƴugol e ko ƴoƴatake kon ko muñal yani so tawi hunde tawi ƴoyre nafata e mayre hay ƴoƴuɗa ko ɗum watta ko ya muñño ɗon haɗa ƴoƴi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عباد الله وفي صحيح مسلم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن معركة الحياة لمعركة طويلة الأمد كثيرة التكاليف محفوفة بالأقطار والمشقات ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا وطبيعة البشر فيها تجعلان من المستحيل أن يغلو المرء فيها من كوارث تصيبه وشدائد تهل بساحته يتي الله سبحانه وتعالى ان تلمو يجولنا لا صلى الله عليه وسلم e be ngure mabbe de jeyabe Allah nela sallallahu alayhi wa sallam no jeya e makuji mabbe bay kambe be taskotono ko tawata kon hande no fandiri jama buy taskagol no fandiri yimbe be hande angal darugol piiji din ka battane majji ron ndara ka fuddode tun dum ko ayi beno idan be wi man lam ya'tabir yakunu ibra tawi neddo taskata ko kanko wona tasketedo e mudum nela sallallahu alayhi wa sallam be ndari neddo juldo on cende din fu be tawi juldo ma rahpirdi be maki ajabal li amri al mu'min ebbano hawni fiyake neddo gomdindo inna amrahu kullahu lahu khair o kanyum fiyake makko on fu ko moƴƴere wonanima ndaru o kanyum si moƴƴere heɓimo o jarnay Allah waddo moƴƴere nden on Allah yoɓaramo moƴƴere e hoore nden moƴƴere ɗon kadi ko moƴƴere wotoro heɓuno o jarni subhanahu wa ta'ala e hoore moƴƴere nden Allah den mo kadi moƴƴere ko jarni ko watti hoore ɗo woni moƴƴere jiɗi si tawi lorra heɓimo o muñño Allah subhanahu wa ta'ala yoɓamo e hoore lorra heɓu kamo kon moƴƴere go kadi kanko hunde watta tawa ko perdi idan ko oɗo woni neɗɗo gomɗinɗo on neɗɗo gomɗinɗo on ɓikkum makko mayata sina hemo mari moƴƴere ɓuri ɗum ɗon ɓandu makko ndu nawnata sina hemo mari moƴƴere ɓuri ɗum ɗon jawkum makko bonata sina hemo mari moƴƴere ɓuri ɗum ɗum waɗi ari hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema si Allah wari ɓinguel neɗɗo o immina malaika ɓen ina yahe ndaram o jiyaɗo mo mi ƴettiti ɓiɗɗo mum ko honno fewdoyi malaika ɓen ara ka mayde nde waɗi ɗon ɓe ndaara o mayraɗo ko honno ƴettitiri ɗum honno o ronditori ɗum himo waɗi ko waɗi ɗo koko haani waɗi ka himo waɗi ɗum koko hana wadde waɗi idan si o muññike o yiltitike Allah o andi ko kalifu arana ko halfin ɗon kadi arani ɓe ruttoto ɓen Allah jiyaɗo ma on hamdinike yettima o yiltitike e maɗa o jaɓi ko an ƴetti ko jeyɗa subhanahu wa ta'ala wiya awa yahe ka aljanna mahano mo suudu waɗon inde mayro on ka dambogal ɗon baytul hamd inno nduɗo ko suudu yettore yani ko yettuɗo Allah e fi ko ɓikkum mum ma e darnana nduɗo sabu ko o muññi ɓikkum makko kunkon o darnama suudu ka aljanna o perdi la Allah si ko wuruno e gandi honno ko wonayno ɓay o muññike kun o heɓi ndun ɗon suudu ka aljanna hay si ko wuruno hay si ko barkuno hay si ko wonno hombo heɓu ko suudu ka aljanna ɗum na ko welfino idan sabu muññagol kun okkimo suudu ka aljanna sindo o muññanoki kon ɗum wonayno o perdi ɓe kunkun o perdi ndun suudu ton woni double perdi ka idan neɗɗo gomɗin ɗon kañum jaɓata sike ɗin piiji mo andi kanko ko woni ko moƴƴe wonanimo ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ngol ɗo konngol ɓe maaki ajaban li amril mu'min idan haray bani adama on neɗɗo julɗo on o anda wondema ɗan gurdan ɗa wuruɗen e muɗum ɗo yani ndi leydi ndi wonɗen e hoore muɗum ɗo o adna mo wonɗen e mum ɗo kala ko wonɗa kala mo wonɗa a wawata wonde ɗo tawa koko faalaɗa kon tum siɗa faala won julɗo a heɓata ko faalaɗa kon fof ko adna ɗo siɗa faala won kefeeɗo a heɓata ko faalaɗa kon fof ko adna ɗo woɓɓe no wi Allah ala few haɗa ɓerɗe maɓɓe no soki hiɓe tampi idan na angal wongol julɗo on weltinta neɗɗo on buy noon ko ɗum sikkata
na accitugol diina maɗa kan jokka yima ama wona ɗum moƴƴinanama adna ma on no woodi jokkuɓe yima ama haɗa adna maɓɓe moƴƴaali isan ko ɗum mi falama wiide ko ya jaɓu kala mo wonɗa ko adna ɗo Allah no muyamma ko heɓata himo muyamma embere ko wurata himo muyamma embere honɗum e bone heɓayma wona ka diina ma lorraka woni wona ka keferago nafoore nde woni ɗum ko muyɗeno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe humpiti e wondema neɗɗo fof neɗɗo so heɓi balɗe capane ka reedu balɗe temedere noga ka reedu nen makko ɗum woni lebbi nayyi Allah windanay mo arsika makko e lajjal makko ngal ko honɗum ko malaɗo ka ko malkisal idan wata ñobbuɗin ɗeri yaaɓaɗi daroɗa to ƴetta ɓernde ma jiiɓa bonna haqqille ma yeeba dina maɗa ka jaɓu wonde julɗo holla adna on jikku julɗo on kadi ko wanno jeeya e ko tampini julɓe ɓen inniti ɓen ko julɓe so tawno na inniti ɓen ko julɓe naafiqi ɓen goy on fewndo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe woodano ha hande hiɓe woodi hiɓe nokkeeli ɗin fof zamanuji ɗin fof pehe maɓɓe ɗen e hiilaaji maɓɓe ɗin e golle maɓɓe ɗin fof ko etagol no islamu ñifira hiɓe wonde e julɓe ɓen kono kolle maɓɓe ɗen ko no islamu bonira si tawi noon julɓe ɓen andali ɗum a faljine hoore maɓɓe idan haray no jeeya e ko newi nanta neɗɗo julɗo on ma jamma julɓe ɓe musibaji maɓɓe ɗin andugol maɓɓe wondema ko woni e tippade hande e mofteniraɗo ɗum sallllahu alayhi wa sallam e nder alamu on wona tawde qur'ana wona gonga wona tawde islam mara nafoore ko tawde no woodi ukkitiɓe nder to wi ko julɓe te wonaɓe julɓe na noon kadi hande ɗum fuɗɗi wanno fewno nelaɗo ɓe arno ɓe wi hakkundeji maɓɓe toon aminu billadi unzila ala alladina amanu wijhan nahari wakfuru bihi akhirahu no jeeya e hiilaji maɓɓe ɗi ɓe wanno ɗin ɓe wi moɓodire ndaaron mukko baɓe moɗon ɓe yaha ko mouhammad ɓe inna ɓe woni julɓe adnan fof nana ɓe woni julɓe yiltoɓe yalta ɓe haaɓe yokka haaju maɓɓe fi yimɓe ɓe mara hakkille ɓe wi he si kaari en jannguɓe tawreta hunjinde andi ɗum ɗo e ɗum ɗo si ɓe ari naatiga yalti na gonga won toon sina ɓe yaltatano ko noon e yiltugol jama on ka diina idan ha hande hiɓe jokki ɗum ɓe innitoto julɓe ɓe moƴƴina piiji fi bonnugol inde islam mo anda sikka ko julɓe ɓen no andirɗa noon an ka diina ma ka finde ma a wawata wujjude si innama julɗo wujji daro moƴƴa est ce que ko julɗo wujji si innama julɗo tooñi daro est ce que julɗo no wawi tooñude par ce que an diina ma kan no haɗuma no wawata wadde ɗum idan kala ko buga e hoore julɗo ndaaro taw est ce que ko julɗo ne wadde ɗum wata goɗɗo wi hoore mum ko julɗo o bonna inde diina kan daroɗa an kadi wattoɗa ɗon inna hi ko kanko julɗo ara bonnani hoore maɗa ɓeeɗo heferaɓe ɓe windino defte hiɗen andi temeɗɗe bal million ji hadisi ɓe moƴƴi ɓe naɗi islam no woodi wakkiliɓe arde juula e maɓɓe fi yo wiye ko julɓe fito ɓe bonu islam hiɓe woodano hiɓe wooda ha hande idan julɗo bonnata si bonni tun wattane yila haray na julɓe ɓe no jeeya e ko newinta musibaji ɗin andugol julɓe ɓe wondema ɗi musibaji wonɗi e wadde ko koddoriye si Allah no falano kadi ɗum wontano walaw sa allahu la amana man fil ardi jami'a si Allah no falano fopp wi ayno la ilaha illa allah wona dina wota pet iwta ɓawa muhammad kono ko ni o muwiri koye nder ɗum ɗo o suɓata ɓe wata noon hawne sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama humpiti en wondema si dalngal arama Allah darna e baba meɗen adama inna adama ndaara nan ko yaata ka yiite kon o inna ko jeelu addaymi Allah wiya nder wulure kala temeɗɗe jeenayo e capanɗe jeenayo ko yahoɓe yiite wulure bani adama kala ko woni ko ari ka hoore leydi ɗo kon wona mofte mouhammad ɗen tun de kala wulure bani adama ko gooto pet ƴettete yahowo aljanna ko ɗum waɗi ko jama on ɗuuɗi e hoore mum wata ɗum maapine ndaar honto gonga o woni no jeeya e ko newinta musiban hoore julɗo on andugol pellet
ko heɓmo ko wopatamo ko woppitimo ko heɓatamo kadi si tawi a nawni wona fi ko a julɗo nawnirɗa ko tawde mahari a nawnayno ka ko julɓe ɓen towne nawnude idan ko ya jaɓu kala ko heɓuma na ko wopayno ma kala ko wopuma na ko heɓani ma sa jaɓi ɗum ɗo a fi ɓuy ko jaɓɓerde ma a wuuray ko a deeƴuɗo wuura a ɓittaki wuura a sunaki wuura a hula kono sa waɗayi wondema ko woni e wadde kon fof ko woni e fuutade Allah anda fi muɗum koko ronkodiri e muɗum woni arda yana e maɗa haray a faayi idan no jeeya e ko hoyfinta musiba en hoore neɗɗo on jaɓugol mo wondema ko heɓatamo kono na ko wopatamo kono na ko heɓatamo ko yimo ko na wopaynomo subhanahu wa ta'ala wi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala allahi yasir musiba watta ka leydi watta e wonkiji moɗon ɗin sina taw Allah windino ɗum e deftere addi o tagude ma an addi o tagude leydi ndin addi o tagude on musiba waɗowo ɗon haadi o mu wino ɗum waɗe o wi ɗum kadi noon sattanama kanko subhanahu wa ta'ala idan haray ko wiyete muñal kon julɗo on no hani cuɗorde ɗum o labinora ɗum o waɗa ɗum doloke makko on o anda ɗan gurdan ɗan wonɗen ɗo gila ɗan araka hoore leydi ɗo goɗɗo wurata hoore ndi leydi si o muññaki o wona julɗo o hotida dina makko on ko Allah subhanahu wa ta'ala baba meɗen adama alayhi salam kaka aljanna o iwi o tippi makka ka burure ɗon ka ndiyan ala pelle ɗen désert en andi pellet hay ko nakirɗo iwrɗa ɗo no wiye en hettaki ɓuuɓa kono sa iwi ɗo a jippi ka ɗen pelle jaare ɗon en gen nangue ɗon a yidnayi ko lette natuɗa naafi irɗo ko aljanna jippi ɗon idan si tawi kanko o hisali ɗum goɗɗo ko hisata ɗum bani adama Allah darnata mum ka hawre leydi ɗo idan ko woni noon gañi ɗon ko honɗum ko muññiɗo noddi faade e muñal on andi wondema dina ka gasta e ɓawa muñal ko a muññoto wona juulowo sinan a juulata a muññoto wona hawro sinan a hawrata a muññoto si acca dina sinan a wata accude a muññoto si acca beere sinan a wata accude a muññoto hara a toñaali sinan a wata accude ɗum idan ko ma muññoto asi wona julɗo ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين